Iyi niyo ndege ya mbere ku isi itinyitse kandi ifite ikoranabuhanga ridasanzwe rya gisirikare. Iyi ni indege kubera umuvuduko wayo ungana na 1.6 Mach speed, bivuze ko ishobora kugendera ku muvuduko ungana n'960 ku isaha. Kuva mu Rwanda igera muri Amerika idahagaze ishobora gukoresha amasaha 6 gusa. Mu masaha 6 gusa yaba yasesekaye mu butaka bwa Amerika. Iyo dutekereje ku ndege z'intambara dutekereza imbaraga, umuvuduko n'ubushobozi bwo gukora ibidashoboka. Ariko hari indege imwe igaragara nk'iyihariye, igatera ubwoba n'ibihugu bikomeye. Ese wari ubizi ko kugira ngo iyi ndege ihaguruke ikoresha akayabo k'amafaranga ibihumbi 35 by'idolari nibyo bikoreshwa kugira ngo iyi ndege ihaguruke ijye mu kirere. Iyi ni indege idasanzwe mu by'ukuri. Reba ukuntu iparika itabanje kwirukanka nk'uko izindi ziparika zikabanza zikiruka kugira ngo zibanze zigabanye umuvuduko. Ntibisanzwe.